koji je juče bio prvi, danas je treći. Bojan Milanović, Kraljevo Racing. Drugo mesto, Đorđe Milošević, Kragujevac. Vidite, utvrdio si gradivo. I današnji pobednik, vrlo uzbudljive trke, Petar Miloradović Topola. Bravo Petroviću, to jest Petre Miloradoviću. Svaka čast. Poštovani posetioci, ljubitelji auto trka, slavite još malo sa ovom trojicom momaka.